Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye, bahe ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. U Rwanda ntiruzongere gusabwa inzira y'abacanshuro batsindiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze bikomeye amagambo aherutse gutangazwa na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuze ko guverinoma yabo izakomeza gukoresha abacanshuro mu ntambara. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, harimo amasezerano ya AU cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi ndetse n'amasezerano ya Loni y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda abuza gukoresha abacanshuro. Yibukije ko muri Mutarama 2025 abacanshuro b'Abanyaromaniya barwaniraga ingabo za RDC batsindiwe mu mujyi wa Goma bakaza gucyurwa binyuze mu bufasha u Rwanda rwatanze. Ati kandi nizeye ko u Rwanda rutazongera gusabwa gufasha mu gucyura abandi bacanshuro batsinzwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko ubu leta ya RDC yongeye gukoresha abacanshuro b'Abanyakolombia bakoreshejwe binyuze muri kompanyi ya Blackwater ya Eric Prince. Akomeza avuga ko ibi bidakwiye kuko binyuranyije amasezerano mpuzamahanga arimo Washington Peace Agreement ndetse na Doha Declaration of Principles, amasezerano yombi agamije gushakira ibisubizo birambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rusanga gukoresha abacanshuro atari igisubizo ku bibazo bya Kongo, ahubwo bishobora gukomeza guteza umutekano muke mu karere muri rusange. Hanyuma dukomeje n'andi makuru akomeje kugenda avuga, reka duce muri Madagascar mbabwire ko kuri uyu wa mbere tariki 29 Nzeri perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yasheshe guverinoma ye nyuma y'iminsi y'imyigaragambyo yiciwemo abantu umuryango w'abibumbye uvuga ko bagera kuri 22. Ijambo ryatambutse kuri televiziyo, perezida Andry Rajoelina yagize ati nahisemo guhagarika imirimo ya minisitiri w'intebe na guverinoma. Yavuze ko minisitiri w'intebe Christian Tse hamwe n'abandi baminisitiri bazagumaho by'agateganyo kugeza igihe hashyizweho guverinoma nshya. Yatanze igihe cy'iminsi igera kuri 3 yo gusuzuma uwaba minisitiri w'intebe mushya. Ati ndumva uburakari, umubabaro n'ingorane ziterwa no kubura kw'amashanyarazi n'ibibazo byo gutanga amazi. Ibyo mwasabye byarumviswe kandi ndasaba imbabazi niba hari abagize guverinoma batakoze akazi abaturage bari biteze. Kuwa gatanu perezida Rajoelina yari amaze kwirukana minisitiri w'ingufu muri iki gihugu. Imyigaragambyo ya Madagascar yatewe n'iki? Kuva kuwa kane abantu ibihumbi n'ibihumbi biganjemo urubyiruko bishoye mu mihanda bigaragambyaga mu rwego rwo kwamagana ibura ry'amashanyarazi ya hato na hato ndetse n'amazi n'ubukene bukabije bwiyongera. Bamwe mu bigaragambyaga bari bafite ibyapa byanditseho ngo turashaka kubaho, ntidushaka kuramuka, interuro nyamukuru y'abigaragambya. Madagascar, ikirwa kinini cyane giherereye ku nkombe y'uburasirazuba bwa Afurika y'Amajyepfo, kiza mu myanya 10 ya nyuma mu cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye mu bijyanye n'iterambere rya muntu. Banki y'Isi ivuga ko 3/4 by'abaturage bo kuri iki kirwa babarirwa muri miliyoni 30 bari munsi y'umurongo w'ubukene muri 2022, hejuru gato ya 1/3 cyangwa se 36% by'abaturage ba Madagascar bafite amashanyarazi ariko badashobora kwiringira kubera ko amara amasaha menshi muri buri munsi yabuze. Urwego rwa leta rushinzwe amashanyarazi n'amazi Girama rutangaza ko ibura ry'umuriro n'amazi riteganyijwe hafi ya buri munsi kuri Facebook huko bakomeje kugenda babigarukaho. Hanyuma reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa mbabwire ko urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'isigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT ruha muri munyarwanda muri 5 bafungiye by'agateganyo muri Niger ibihumbi 10 by'amadolari, no kuvuga miliyoni 14 n'igice yo kumutunga buri mwaka. Aba ni Major Zoneme François Xavier Mugiraneza Prosper wabaye minisitiri ushinzwe umurimo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994, Colonel Nteziryayo Alphonse, Hagerura André na Capitaine Sagauti Innocent. Abandi 3 zigira nyirazo Prete wari muri Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda, Lieutenant Colonel Muvunyi Tarcisse na Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole bapfiriye iname mu bihe bitandukanye bazize uburwayi. Aba banyarwanda bahoze bafungiye muri gereza y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda i Arusha, boherejwe muri Niger mu mpera za 2021 nyuma yo kurangiza igihano no kugirwa abere kuri bamwe ku byaha bya jenoside hashingiwe ku biteganywa mu masezerano yo kubimura. IRMCT yagiranye na leta ya Niger. Uru rwego ruha buri munyarwanda ibihumbi 10 by'amadolari yo kumutunga buri mwaka, runabishyurira kandi ubukode mu nzu bacumbitsemo i Niamey.
byari byarateganyijwe ko impande zombi zizasuzuma uburyo abanyarwanda babayeho byagaragara ko bashobora kwishakira imibereho inyami bagahabwa ubwo bwisanzure, ariko tariki 23/21 leta ya Niger yafatiriye ibyangombwa byabo ibafungira mu nzu bakodesherezwa. Leta ya Niger yari yarafashe umwanzuro wo kubirukana Niamey, ariko nyuma y'ibiganiro yagiranye na RMCT yabaye ibaretse, gusa ikomeza kubacungira umutekano mu nzu bacumbitsemo. Ubu rero bemeza ko bafunzwe byoroheje. U Rwanda rwemeye kwakira abanyarwanda rurizeza RMCT ko ruzubahiriza uburenganzira bwabo, ariko bo barabyanze bagaragaza ko bifuza kuba mu kindi gihugu. Mu gihe batarabona igihugu kibakira, urwego rw'umuryango w'abibumbye ruracyishyura ikiguzi cy'ibyo bakenera. Umwe mu banyamategeko b'abanyarwanda Peter Robinson tariki ya 15/2025 yagaragaje ko bitewe n'uko leta ya Niger ikomeje kubafungira mu nzu bacumbikiwemo batabona uburyo bakwidegembya kugira ngo bajye kwishakira imibereho, bityo ko bakwiye gukomeza guhabwa amafaranga abatunga. Maître Robinson yagize ati Major Nzonemeye n'ubu ntabasha kwifasha nk'uko byateganyijwe mu masezerano abimukira, adahawe andi mafaranga yo kumutunga ntanishyurirwe ubukode, ntazashobora kubaho undi mwaka muri Niger. Nyuma y'imyaka igera kuri 3 buri wese ahabwa ibihumbi 10 by'amadolari, kuri iyi nshuro barasaba andi mafaranga azabatunga mu mwaka wa 2026, ariko noneho akagera ku bihumbi 12 n'amafaranga 400 by'amadolari, kuko ikiguzi cy'imibereho muri Niamey cyazamutseho 24% kuva muri Mutarama 2022. Hanyuma tuvuye kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugera avugwa. Reka mbabwire ko Netanyahu, wenda reka iyi nkuru tube tuyiretseho gatoya, turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta, aho bakomeza kurwana ibice bitandukanye muri Uvira ndetse no muri Walikale. Ni M23 ikomeza guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo, ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo navuga ko niziva mu zituruka mu yindi mitwe itandukanye zirimo nka Mayimayi, ariko bikavuga ko na FDLR yiganjemo abasizi bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi nabo barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni birega ariko u Rwanda rwakomeje gushinjwa ko rufasha umutwe wa M23, ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo rwo rugashinja Kongo ko yifatanya na M23. Iyi rero na FDLR yiganjemo abasizi bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bakaba rero barahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, icyo gihe cyitwa Zaire, ariko ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego Kongo nayo ivuga ko itemera, kuko bavuga yuko FDLR nta mbaraga igifite zo kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amasezerano basinye ku itariki 27 uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije kurangiza ibibazo biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo, harimo ko hagomba kubanza gusenywa umutwe wa FDLR, ndetse u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yarwo. Ndabashimira, ndabifurize kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha.